Uthaasia wa muimi. Naindi mwenda museese ni muveano nduende na kusese mutongo TV ngwata ni mukamba nitumothio muone yu nitumakuya conservation na muto wa bambu nituamana uso wasengwa naindi tumabu to kabandi no manga indi nikenda wisethia nitwane na 1 2 kana maundu meke bathukanio yulwa wemi wa manga nikenda manekana obuka kumundani no utonyo mayebu nikenda ni wisethia munda wa kunoende na sana buya kunetha ina kindu nitwa Steven Mwema na Peter Nzioka kumakani Machakos. Karibu Peter. Ne kwache wende whether we good wende nesa. Sana shukuru Mungu. Yeye twalika kwa manga no bande manga ta main crop no sinu ka kabanda munda wondoke kya sukuma munda wondoke kya mbemba kana manga meka uliko kuo katika meka kususio mana. Nitengemea objective ya kune miao ya kuvanda amanga. If you want either no kwenda ubanda commercially pe companies either of course Kapa nisi ukaika thwa manga? Ikaenda kuthia mutu na sindu ingi. Sawa? So itengemea yanga wibanda yake. Wibanda ya local consumption, yani wakwiwa bukwaku. Kana wenda kuta kwatembesa. Ona hata hivyo no bandite ona no mathwa wa locally. Nundu wathima sokoni ukethia mundu kutamanga. Waenda bweti wetilwa okayanga kanini. Ka sumune kuisumune ka 5 bob 10 bob ama 20 bob depending on wenda ukeke hata na pia no ngine no in fact mayambe ukanga manga ukunze yani weze ni makange no ne wa okaya ko manga mona ni mena opportunities mbingi muno ni lishe bora sio mbola lishe sawa lishe bora yani kuya kutio ti bora oje that is the point ni yesu tio bora manga lakini manga bora industry ya manga Kenya no wa music industry wathi Kenya bikete ba but industry ya manga mabikete ba ando ni mabandanga manga ando ni mabanda only that the market has not been fully explored yani ni kwithiwa andu maino manyi na mayasomethwa makamanya mafaida manga nicho gitumi ukona kutena emiingi meubanda manga sawa na toka wacha the commercial part of it the consumption ya kwa mundu mushi ni andu manya faida wa manga nundu manga ni masia yiwa ila twase kwaua kabula kanini yanga kabula kaua no katwanya ku sustain changa kikethiwa na manga matonya kutumiwa ta liu muci oila mbemba yibo waga mbemba mbuela yaua yani mbemba lakini mbuela yaua however short yanga ni yikwikata ni yikwika manga ani kule na yitu ina yolo a production ukese ai mingi menambo mamnelo manga but na market ya manga bwana market ya manga na kwia noyo ite tutamisi livo na be companies sidasi na interest na manga for nondwa kutumia either liu kana maybe dawa whatever their purpose lakini pe companies sidho wa manga ivi aemi ni ivi titabanda tuka make available to the companies makaenda kuseuvia either mutu ila very big ni ya mutu na kule no wa muno ukiwa ni ku import mbemba kuma either Tanzania kana Uganda kana Mexico kundu kwike bathukanyo Kenya ni producer watato zitima Kenya ni producer manga makwenye ma endi netu producer manga maitu makwena kana wise pe deficit lazima mumenza Kenya bado production ya manga wanandi tutosheleshete mahitaji maitu yes nundu wana yitu ko field ko mondani niwe kalao kesaiwa mandu moka masha menda manga mao ikuta lakini tuile kumanenga nundu maivo na nundu tuibandite na alama nini tibandite ni family consumption sawa na kule kwene chakala cha kuikie mangani wese there yune ndo banda manga manga ni muti umwe ula wikalite for ages sawa nundu wa sisia kuma twoka nthino twethiye
mababu zetu omaibanda manga. Yo. Sawa? Na itu no twende na ubanda. Na bado mtu sindu change ya. Yani onakwethiwa kwi climate change whatever mtu sindu change ya. Sawa? Na no adapt ya all extremities. Twase kwi sure. Twase kwi mbua. It is ever flourish. Yani wipo. Sawa? Na wewe wambe yo banda yange ndi. Yanga yambe wabandi. You twase. Don't nakuya mwaitwa yoga kwetwa miaka 90 plus tigo na nethi yenda banda manga na nyama kwa niwona umisie okay na yine miaka 60 plus kwa ongela yesu 90 ongela 60 na 90 manga mayo kwa uni kwa nya wamambe ani na mote na ne muti ne ngwasia ni na ile kuotia no kaendea na kwikata ku plan for generations to come kuni muti ni museo nundu nduvinduka na mavindo ndu maileti na nikule manga mena type tofauti mena methemba kibotho ni kwitha tofauti juta tabani na variety itatu no ndisiese ke kamba sieta wata usese kisungu kana wiki kwitha wiso ni kita different kuitofautisha na eyanga yene kwa twelese yambira ibwanata tomweta wa muvila niwe yanga ye ya samuno ye ka kapil tika konde kaini na ne ya sa ina konde kaini ni ya sa na ni nene ba muno ni ba yetwa no isitwa ndia ya adopt ndo konzani yakwa tije sietwa konzani yakwa ni production ya emindo ningukwata kila ngwenda ningukwata objective yakwa yakubanda kemindo nindu objective ni kukwata leu ti sietwa sawa na yingi ita wake simba keta uyite netsu ya mwaito iko neze na jabe nduki lakini sinio indigenous name inde yingi kisimba na yaiwa nata ye mindo pil nene pili yayo ni lakini masitwa ni ma differ from area to area kuno to no dikundu like let's say Makueni ukeza no the same variety lakini ku might get a different name sawa ngomo baba katatu wolo bandite idhaibwa nata baba katatu no almost we pili yayo ni lakini production I produce ya to mindo twanga tukuve yange banda wicho yange banda wa stem no yu pushina kuno namwe masyaite ndosa ngisi wakathi kubuye ngisu ni mea nundo already ni na sio imete na ikena lakini now the production ya I produce ya single root yani yanga yayo ni limwe yimwe sawa as opposed to yiki watila na wabanda kiumia manga maingi sawa kija umea kila na single sawa lakini chiana na waketila na wabanda the case yao talangi ni mea of course tiate imea lakini ti viable ndo nengi wimia okamoli kamwe na nikule pe ela mundu kubanda yanga pe kula ku Islandite yongamete angemeka balucha muno ubandula musione wewe you as time goes kuyana na nondo kuendete nebinda yendete na new technologies yukite new technology ni miniati the common sense an indigenous farmer can use sawa nondo waye ongamye uno ye omea leketi nondo ise wawe le chuno ye omea sawa waye kie uno ye omea sawa ko yitengemea we method ilo endo tumia na final analysis whether yenda chao lakini mostly ito ibanda at 45 engo ya 45 sawa 45 isu nione juice tu lakini wengine oni maibanda flat ndi makakune kae sauma kwa hiyo inategemea method ila wabanda ikunenga usiao mwingi ngule lawa zindukane newethia kwe manga momeu matemo zo kwe manga nge mesukale bio kwe manga nge momo wisethia ni mithemba yi kana ndu mundu atunza yanga pala environment ila yi changa yetengemea one changa watemanga nikimea siao watemangata
wa kitemanga like wa kitila yu akitilu nikimeasia u why nondo food usu yendete ni wasioka ingi sawa wasioka yangani food usu ti wa yanga sawa na at the same time ila kwesua yingi whether we exposed ni vivagwa ni sure ikamesia u lakini in all cases manga maekia wa u ni undu wa kitunza sawa nundu ninithitwe for those years ngi mamanga kou itengemea we wa kitunza ata na ni wika ukesethia kwi manga mweme na kikonde yu kwengi mena ikondo ibwana utayeu na usi ni methemba kipathukanyo yes nundu ndutona ithia changa kimwe kine konde yu na yengi yeu inene no na nikule wamino panda we expect kusoya yanga ya mbeit na vinda yanata ni kutengemea one kwi mbua nundu no yibande na kukalea ua ikoma ukayibanda ukabua kabula kaini ikalea ku develop manga sawa ukayibanda no ketho yika irrigation as you can see nundu changa chwiki ukwata kiwukuma pauo irrigate the other crops na kika take a season changa in most cases wona chaumia mindezo mala na tia tukondutu ya wene I don't know ndizika na no ne wate tukondutu you manya already kina manga ko muno ready to harvest muno trasi ni season wa banda mbua ya mwezi wake ana wa December kiyukite wa December kana mwezi wa kana yes wabanda mwezi wa kana December ikati boost wa mwezi wa kana au season ya mwezi wa kenda summer season ya mwezi wa kenda withotonda koya na chamats depends on management pe mbua kana umuthanga wili ata nundu wa banda bandu bomu the amanga maitha matono penetrate through that muthanga mumu sawa uno enda muthanga loose nikenda yina itona ku develop to bigger size ina nikenda tumine nikulia pe ngewa ino ya pe manga oyujie moma kwati kuka ni kwikitwe advertisement kana ni kwina kisomo chu aimime kwiwa maime mangasu genetically modified lakini anything genetically modified as chemicals sawa na ethiwa yanga yeji twimite for those centuries etha kubikomo ndi ndiobo na ndina effect na itha na madhara then I don't see why we should go to GMO. You know ndu nikuka kumina the indigenous cassava. Na once the indigenous cassava extincts, people are also going to extinct. Why? They'll use chemical in their bodies. They won't live longer. They won't live a healthy life because they will be feeding on chemicals. Slow punch, slow death. Yeah. Okay. Ni movia mono ndo nona no wena utweka mwingi mono maondo ni mawemi na ne watethia mwemi na ne watethia even mukamba amana kana alitoya sindule indigenous ndula situ twachiwe ne mababu zetu nese twalete kwetha toia na manga ni maubanda nundu ni masie aywa ni kuka kwa kukalea ua na manga nundu momendo kabula kai ni manga mayethi wabo uyenza uyomethia witwa kithini withia mutu uyiyo yenza uyekara uyua uyikanga dishilo kwenda uyua uyetela for breakfast tomorrow ni liu nutritious ni liu withawe musio kwanza you've taken breakfast bado mukate ukeza ukaua manga ndade ucha manga ukamaete table ni buna family yaku na chai mukaya let them try kama mukamba jaribu ko etamunanga challenge challenge mukamba bandu autinda asembete mukani atho mukate white wesukali ajari enze yanga na ika tebu na yiabu. Thank you so much. Yeah. Ni muvya muno ndo nena itu Mutongo TV ni twatereka muno ngaina kwathime.
Karibu sana. Aya. Mondo museisia tui bandu beta wakani ni kauntini ya Masako. Na indi umunthe tweka maundu ke bathokanio no mesi netwa ile mawithi uloko netwa mabambu na netwa mitumia maundu maingi mpaka ona kuse ubyongwa na indi basi netwa wakatwa mayanga na manondu twana kweka na indi mumiola twe nake muthenya no munthe Peter Nzioka ngonenga challenge bandu bo kuthi wa mukate wambo bilo akisha ende no wenza yanga kana wa yanga na maundu mazo baneta wa Steven Mwema chumwane kicho kita wakatatu nenguka tume kindu kingi kibuthokanio kwa uyu tuaneza Wasia wa Muimi.